singasikho isithanda zami. Amen. Yekhe inkosi yaNazaretha. Abantwana benkosi enkulu yasephakameni izobhibhidla ke ingane lebeke lapha phambi kwenu la iking wayibi ubisi ke loze liphume ngamakhala la ubisi kuba luningi ubisi la ekuphakameni akho ke abantwana benkosi yezulu nomhlaba incane ngiyehluleka mina nawo lokhu ngibingelela nje bese ngidonsa isando ngifaka isipikili kuyele kuba ngikwazi ukukhuluma ngizoke ngisusa amashoni nje ngevesi elilodwa amabili 148 Sisandinda Asimisa Sizile nabafowethu ikhetheni sibalivala iundlu angiliboni kade ngivaye kakhulu lali phambi kwami ike ngifundele incwadi bafowethu bese ngena endabeni kaShemba ngizokhuluma indaba kaShemba nje mina kuphela angikhulumi ngezona ngoba nami nginazo phela nje ngizokhuluma indaba kaShemba ukuthi uShemba wenzani empilweni yami ukuthi ngibonile ngaza kwethu angikhulumi mina inkulumo yabona la ungilalelisa intshumayelo ngishumela angikwazi ukuyiphinda ngiyoyiphinda ngoba sengidelile ilola lisadweleke ngeke phinde ngiyaqalaza nje othi la sengiphelileke ngiyobona ngiphinda intshumayelo engayishumela ngonyaka ophelile umfundele encwadini kaDuteronomy 28 evesini lokuqala usheshisele baba ngoba isikhathi sincane mini Sokate ngivaye khuluma mvakele khuluma baba bangola le ncwadi ngifundela lo mthandazo wakhe ufunda ukuthi ihamba ngakho funda kodwa mawulalela izwi kodwa mawulalela kahle izwi kaJehova uThixo wakho kade isho njalo le ncwadi kaProfeti uqaphela nokuzenza zonke izimemezelo okuyala ngazo ekuyala ngazo namhla
ihudule baba uJehova uThixo wakho uyakuphakamisela phezulu kwezizwe zonke ezisemhlabeni naziya zonke lezi zibuso ziyakuza phezulu kwakho yebo baba ufike yebo uma ulalela kahle izwi kaJehova uThixo wakho baba woza naye uyakubusiswa emzini uyakubusiswa nasensimini uyakubusisa iyabuswa inzalo yomzimba wakho nezithelo zomhlabathi wakho nenzalo yezinkomo zakho nokuzala kwezinkomo zakho nemihlambi yezimvu zakho liyakubusiswa iqoma lakho nezitsha zakho zezinkwa uyakubusiswa ekungeneni kwakho uyakubusiswa nasekuphumeni kwakho uJehova uyakwenza ukuba izitha zakho ezikuvukelayo zibulawe ngaphambi kobuso bakho sokwenzeka hlala phansi baba sokwenzeka ezweni lakithi isizwe yakwabiyela naka madoda nabo nasay enye idokotela ikhona la isizwe kwabiyela ihlaselo umndeni ngokuthi izinto zakhe ziyamlungela uyalalela izwi kaJehova base bakha itulo abantu bawubeka ukuthi akahlasele ebusuku abulawe lesizwe isibika enkosini ukuthi inkosi uthiwa ngithatha amadlozi ngwaletha kuwe ngakho-ke manje sengizobulawa ithi inkosi ngiyobe ngikhona akho umuntu wabulala base bemhlasela ngaphela yabona la madoda atshala iy'moba zifike ogqekeni lomzi bazofakabi ngoba yihladi leli bathi bebona nje zayiphuma la iy'nsizwa zaphuma la matshe acakiwe aphenduka angamanazarete aphathe imbuka ababuka nje kwalala iy'moba sebebaleka ayibonga inkosi wasinda ubiyela akaze asuke azokwakha eshowe waxoshwa izitha ithini lencwadi yami baba mfakelo enkosi ngithe ngilungiselisa ukhohliwe nizoze nivaye baba mina baba mfuna ungangilibazisi wena sitha sami uma uJehova engibiza mangisuke ngimlandele lihloma lingethwese enhlizweni enecala ithemba lichithiwe kumivuso lodwa akusibona abangathandi ukuza kuwe Nkosi balahlekelwe amathemba lwaphela uthando lwabo uthando kwafethu ebebegijima ngingokabani mina namhla kuwe Nkosi isazelo senhliziyo yami singilahlile ebusweni bami abantu babambithindi ziyasiphuka manje abazi ukuthi babezani nanti ukugaba luhlezi luthule ngiyabonga kakhulu mina ngoba inkosi yamaNazaretha inyathele kulezi ndaba zakithi la enkandla ngoba lapho abafowethu kwalala amadoda la insizwa ezafela leli lizwe la ngaphesheya zinqoqozwa amabhunu ngehlamvu manje la uyathela iwundlu lapha ngiyacabanga ukuthi amathambo ayakaza la emahlathini ukuthi ufikile umgesi nomthetheleli nangihlonjalo ngicabanga insizwe enye ingane zakwethu lapha ephakameni silota ihuka lemahilela ukhamba umfana osebenza khona lapha phakathi uhlezi lapha uthi wemfana unukani wena osondelela yilo okwenza unuke kangaka esimkhanda wahamba wakhawuleza wawangena edokodweni washintsha wabuya wathi hawu usabuya nakho kunuka wafika wawa edokodweni kwasuka abafundisi amagwaza bomcinga lo mntwana sometimes nawo unogwethu nje uyanuka babuya Nkosi umfana sewile lapha uthi uyiswayini udakazi ukuthi uwone ngaphi usebenza kuyo baba udamba imbizeni utabezela amthatha sokuphambana amajolo ufike uyaguqa la utlalela wena mfana unuke uyanuka yenze nje uzophile thatha nemoto yami uthatha imbuzi uyifake phakathi uhambe enkandla ufike uyibulale oyishomkhulu bakho
bashwa izinganga bangcwatshwanga hamba ukhipho isihlobo bakho eziswini zemalase uzophila ke ngizomsho lo muntu niyamazi imina angifani solo bangishumayela intshumayelo engizwile ngoba ithatha ibe nenoros mina ngishumayela into engayibona ngangikhona ayithathe umfana ifake emotweni imbuzi ahambe nayo afike inqume kanje ayisize ayathe ayibeke lapha zifike emalase sathi nazokusele ukhanda lombuzi ikhisho yena ubaba imbuzi saseyihlanza uthela seyihlanza ubuso uthatha ishamvu lomlahla Nkosi ubuso babiza utasambeli sekhani nina bakwabani nina bawabani uzophila wafuna ukwenza lokho sashazi inganga wathatha ishamvu wasifaka emotweni wayishaya imoto yabuye khona la ngaphesheya ubheka ke ngini yabo imoto wathatha ishamvu walibeka esangweni walishambulula wathatha inkomo ya wabageza bangena ngaphakathi mina ngikholwa nedlule kani faka okhaliki nje nitheni zo nikelela abakini akona ukhaliki onikelela abakini shaya itafula unikelelo ihlankulu njengoba unuka nje ithe lapha ekwenzile lokho wathi mntanami ngeke usahlupheka ngeke umsebenze futhi umlungu uzoba nezinto zonke nangaphela kwenza kanjalo la ngikhuluma ngayo usishi nangenhlaka sebuhleni ugana abakhosikazi amathathu ube nebhasi namaloli ube nezinto zonke kodwa akaza umsebenzi umlungu inina nenzenjani ke nishisa impepho nathi nisemhlanganweni kodwa nisenzi lutho futhi emhlanganweni la usuka la uthatha lonke lolo sizo lalabantu uyofaka ekhaya ngoba unqono sisenane esontweni ngibonile isizwe sesizulweni angizokufika ngoba isikhathi isincane la othungweni ngizogcina la kwenzeka enkosini inyanga izolo sisebuhleni fika unkosikazi uza noChiliza umfundisi unkosikazi nayingane yami imfundisi isine iminyaka emithathu lokhu yakhala izalwa sesikwenze konke okwenziwayo sahlola akuthi sho isizi yashizwe siletha enkosini yayifika la enkosini ithi inyanga izolo upho uyise uthi nangu khona uthi mbiza uthi ubaba lengane yakho baba uthi baba eyami uthi amthenga amafutha lapha ngaphandle hayi la uma umthenga amafutha ungasheshi ubiza unkosikazi wena nkosikazi awushona nengane ukuthi ayisakayo le ndoda izongixosha indoda ukuba inganise ngoba lapha sithi ngomdlalo osengimsamtama asibona yigama yathi kuyitshela ukuduzela netshabe izobusisa amafutha yafika yayibamba yabusisa uvaselini yathi buyisa la ingane yabuyisa ingane yavula umjiva kanje yayithatha yayiphosa phansi kwamjiva yayisibamba yathi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 wasengizele nayingane yakho yakuthola ingane nya ayiboya ngakhala ayibona Nkosi ukhona into emphatha kabi lapha bethu abantu asingasho ukuthi impakeni yakufakazela bathi abantu asingasho ukuthi uNkulunkulu isho ukuthi isimqambele phika wena onaziyo ibishop ingameli yini ufunda incwadi yemisebenzi 2:22 lapha le incwadi ethi uJesu wayeumuntu siyavuma thina ushamba umuntu kodwa akafani nawe kukhona into
uyidinga ushemba wena ongenayo oyimfambele nje. Funda mfundo wami isikhathi sengishiya. Madoda waIsrael. Madoda waIsrael. Akenizwe lamazwi. Ekenizwe lamazwi. uJesu waseNazaretha. uJesu waseNazaretha. Umuntu oqiniswa ukuthi. Ibambe phansi baba. Cha kuka baba ungahlali. Mashaya njani bokuthi thina asingasho ukuthi lona umuntu siyavuma umuntu. La kodwa ngaphambili izothi uNkulunkulu imsala ukusivimbela ke nathi. Sizosho kulo ukuthi uNkulunkulu. Funda. Ephinde kule verse ithini? Ungumuntu oqiniswe uThixo phakathi kwethu ngemisebenzi nangezibonakaliso. uThixo azenza ngaye phakathi kwethu. Isenathini ufuna bangithini kuwe wena? Ungangasho ukuthi kwabhubhiswe bafowethu ushamba eNkulunkulu. Awusoze sikuduza kuloko ngoba sibonile. Lapho uthi wena sika akuyena umuntu umntwana ungabani siyasaya emapondweni ekwasini amapondo kumkani kaSawu isamba nenyanga izulu safika sama lapha phezulu sizokwehla kusasa siye emzini nayo ingonyama zesha zachitha sasamba nenkosi yamakade yafika ishondlo umsathi no yeke ngisangena la lapho khona amahako la angibhekani nale nto mina basuke induna zagijima zawutshela ingonyama ukuthi ubaba ngeke angena la khona lezilwane hathawu ikanda izwani nini walichaje ngeke angene sizobuyela phezulu wathi hayi yima wakhipha inkale ebomvu wathatha umkhonto wagwaza zambili zantathu yafika enye yazathi shamba sobuye isaphula ubani lasibulawo wena emhlabeni yagijima inkosi yathi kumatshela ukuthi akangayibulali akayinikeza amapondo yafunda incwadi Deuteronomy 14 evesini lokuqala bathina abantu bakithi basihlanyisa sizohlanya ngoba thina sibonile lensizwe isakhele imizi singenayo yasinikeza iy'ngane singenangalo lapho uthi asingasho ukuthi uNkulunkulu ngishela ukuthi asithi wasikhoze wena upheka kuwo funda baba mina ngabantwana bakaJehova uThixo wenu ningabantwana bakaJehova uThixo wenu ukuzinquma niphucule emkhathini amehlo enu anokuzinquma niphucule emkhathini thina sigundi noma sifele ngenxa abafileyo ngendaba abantu abafileyo asigundi siyayithulela nje ngokuba ningabantu abangcwele kuJehova uThixo wenu sizwe la emhlabeni sasigcwele njengabantu abamnyama abantu abamnyama kwakuthi la ugaleni ihlobo uthiwa kuphuma iy'thole ezimhlophe y'phambane ugeza isihlobo ngoba isizwe singcwele manje ningcwele kangaka nidla lezi zinto ushembe wathi masingazidli khona noJehova unikhethile ukuba nibe ngabakhethweyo kuwe nibe ngabakhethwa abekho abantu abafana nomuntu ompisholo ngaphezu kwazo zonke izizwe ezisemhlabeni uyayizwa indaba ungayidli intembi yilezi zilwane niyakuzidla yiziphi baba inkomo hayi yimvu nembuzi khona okunye lapha nendluzelo yini lale yindlela funda baba qhubeka lezi ntobo zesinyamazane nembuzi yasende nenyathi uthi umnikazi wezinto zonke singayizileki ingcolile kithi manje nithi nina baba ingane zajona kufanele ingane ejona ninikeza into engathiwa ubani wasinikeza ingane opolo noshisi yini yona lento etwayisingane nani nipepetheke nje ngoba nidla izinto ezingasile kodwa nina nisizwe singcwele nizone nina funda wena nazo zonke izilwane ezinensele ezahlukeneyo eyahlukene kabili nezetshisayo ezilwaneni lokhu niyakuzidla kodwa ezithile nakuzo ezitshisayo aniyikuzidla funda nakwezinensele eyahlukeneyo njengekamelo nembila nentenetsha yini yokale ziyetshisa lezo kodwa azinayo insele
ngoba inesele kodwa ayetshisi kodwa ibizelana ingcolile kinina baba ikolo inkonzo yami baba uyona yakho ngolokhu kuyigcizelela inikezwe inkonzo lo ugcizelela nje uzugcizelela lonto ayiphatho kwakuthi la kuyinqina kulelizwe lakithi iyavuka ayikwaza wena ayikwazile kathi ikhala uqonde mfulelo qonde imsuzwana uwasha ikhala wobukwazisa isilwane esibi izitendo one lapha edeshini amasheba amakhulu angaka aqedoba sisalento uJehova masingayishe noma sinqandwa siphekelela khona ibaba sisenawe ufunda incwadi kaJakobe Jakobe 4 evesi angifuna ukufunda le ncwadi futhi mina ayenzela ngalutho incwadi ngizela wena ufundisiwe mina ngifundile Jakobe 4 wikalekale yilento le ehlakaza amabandla funda baba ufake ibobo la mayitoni hawo ngizoze ngivaye funda kuvelaphi ukulwa nokuphikisana okhona okuphakathi kwenu na ngiyabuza nami ngibuza phansi omama babehlonipha bathi ngibuza khinya angazi phedela funda akuvele eziganukweni zenu kuvele eziganukweni zethu enjani ezilwayo ezithweni zenu ey'thweni zethu niyafisa sifisa yonke into kodwa sinalutho siyabulala umpopo baba ngiyokusholote ifunde ngiyeke amenyeziwe emathuneni nasebephumile sibabonile angenile niyafisa aninanto niyabulala ninomona sitalo uyabona naphula phambi kwesihlalo isizwe yakho njengoba igayibozi nje uyonikelela ukuthini uzotholani ngoba isizwe yakho ibonile igayibozi lokho uzokuthola esihlalweni akunandawo yokungena kukhona omunye wathi ebhabhatisiwe wathi baba lo engithe phuma emanzini ngabe yena angiyitholi indawo uyathuka lo muntu uthuka abantu angiyitholi nje indawo yokuhlala akathandaze futhi mina ikhuthalela ukuthandaza yimi lo engilala njengenkomo engazi ukuthandazwa kanjani funda baba anizuzi lutho awuzuzi lutho ngalento niyaphikisana nilwe kodwa aninanto asinalutho ngokuba niceli noma sicela niyacela anamkelisi awuzothola lutho ngokuba nicela kabi yebo ukuze nichithe eziganukweni zenu nina hayi iyeke lapho yathuka baze bangibuke kabi ikanti angikholwa nakakhulu isisenana esontweni eManazaretha phela ninoshukela sengibona nezulu lezi njena nje kodwa uzolibamba umnikazi inkonzo ishedi iziphele kanti anginayo inkonzo ende kakhulu ngoba ngaze ngife ngisaphila nje umuntu okhuluma kakhulu esathi wakwafa mina ngaze ngife ngiyambongela bono ngoba nansi inkosi inyathele ezweni lakini ngiyayifisela nami ezweni lakuthi ukuthi hawu oyaya kodwa kwakhala yonini wayisizwa ubheke nje inkandla amasatha amhlophe angithi amhlophe manje akekho amnyama ukuthi idilopho elishayile uyakhombulana nje wena into yakhe khona wehlulana ukwakha umjondolo nje ulawunda ukwazi kwakho kodwa umlomo umanzi too much ngoba abafana basishaya enkulu
udukada lwengozi khona lapha ekhongozini emgodini simfuna khona uShemba la hawu ngiyalibongela insizwe ezinhle ubumbana kwenu noma ngazi ukuthi hayi khona uzwele kodwa hayi iqiniselani bafoti ngizohola lapha iwundlulila ayikho into ayiswela ngithekile anginayo ishumayelende kodwa lapha sengiphinda ishumayelo engayishumela wobona liphelile irola manje tataka nje ungashaya usikisi awunathi tataka nathi tataka ngelilanga silapha emhleni kubongwa iminyaka yamaNazaretha bafika emhlabeni kwakukhona abafundisi bey'nkonzo niyazi bayibambe inkonzo bakhuluma ngoShemba bangakhuluma ngoJesules bakhuluma ngoShemba nje wathi egcineni kwavala umasinga wathi laba banamanga lapha olento abakhuluma ngayo yinto abayizwile abayazi kodwa amaNazaretha nawo ayoboshwa lapha engawugcinanga umthetho kaShemba uShemba ufike wathi kuona nani iphathe kahle nenza imithetho yami ngilungisela umuzo okhazimula ngaphezulu kwenyanga nenyanga manje lake ningakwenzanga lokho nani nongena abasencane laba uyoshaya ibuzo ukuthi impostoli kakumpostoli noma igospel noma iLuther uphi uJesu na athi nami ngezwe mntanami angasi ebese ushonaphi ke wena kungcono uyahamba ubuze uthi Shemba wathi likhona izulu liphi ke inkosi izulu naku sengidlwa amanketshana kodwa uyakushaya ukuthi nje awugcinanga mntanami ubheke isegcwele iTempele isabatha namhlanje apha amabheshu ifaka amanamukeni nje kwenze njani apha amabheshu hayi into ifihlayo ufihla nathi ngoba awubhinqile noma utshangisho nokuthi ukhona kodwa naku umnikazi phambi kwakho baba inkosi yezulu nomhlaba bangazi ukuthi anginayo inkonzo ende inkonzo yami ifishane nje ukhumbule inkosi amazwi akithi la unyathela ingamsawu ibese ngithe baba ingamsile le ekade sikhona sithe siphuma sonke sile isizwe zakithi yini bavuma yini ophamolo lasiphuma kwazwele kanayini sithe sibona amawishe ayibheka phezulu babe gijima abantu egaladini wena usafuna ukuthi ngithini-ke ngithi umuntu owakho lowo muntu mina nginoKristu indodana yophezu konke sengibuyisela enkosini inkosi busise izwi layo siyabonga abazalwane sophiwa nkonzo inkosi imbusise izobala inkonzo yethu yasemini ngesibelelo sekhulu amashumi 29 129 sicela umvangeli uNtulu wakhona lapha ekhaya sona sibelele inkosi imbusise inkosi imbusise kwamawanje
sibheke enkosini uNkulunkulu ukhokho bethu uNkulunkulu wamakhosi nesizwe sonke Thishelo izulu Shembo ngcwele Baba silapha phambi kwakho sizozindala singabona siyona nsuku zonke sicela baba usigeze ngesipho engcwele sizulwini usithethele wonke amacala esinawo usenzisiwe ngabakho sicela bese usibheka usithande phinde usifundise ukukholwa sibonga nazo zonke izinto senzela zona nsuku zonke sicela ube ngumelusi wethu futhi lapho siphuma endleleni yakho sikhalimo sibuyisele bese usipha ukuhlakanipha senze sikwazi ukuhlonisa okuhle nokubi usiphe nezinhliziyo ezibikezelayo senze sikwazi ukubekezelelana sikwazi ukuthethelelana sikwazi ukuhloniphana nokuthandana sisodwa bese usipha amandla okunqoba uSathane chithe izinto zokuNazaretha ukukhulisa egcwale umhlaba bese uqeda uphofu ezweni sakithi phinde sinabagulayo konke lokhu sicela ngesandla semprofeti uShembe uze bephathi yami umgidi wabantu bonke kusasa cela ningiphelezele ngolesithathu ngiye enkosini yakwaDlomo eqhudini Pathe imvunulo enkosini uSisi